وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Wanama washilizi watukufu waherezi wa Facebook ikaya wonga mjihunrao hondani mwe Komor nana nye mjihunrao honze mwe Komor salama na amani na zimwendeleni. Kabla rahari jandisa darsa ya hatu ya lelo do mweshelezi zani khaswatan nyuandrika yao nyihwanza ya raisi mzamani wahi dawla ya Komor fundi watu mtukufu Ahmed Abdallah Mohamed Zambi ya ukaritizie huo mbele ya zedua rairwana nyaikaya wafungwa hanzia za udhulma hama Dr. Salami Abdou Salami ancien gouverneur wa heshesi wa Shamzwani nana Dr. Archimed nano wasaya Mwenyezi Mungu ajalie wafungulwa haraka insha Allah ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajalie wandu wafunga, Mwenyezi Mungu watie mu wa imani ya walekeze mioyo hao insha Allah wa walejeze biidhnillah ta'ala. Lelo mfikiru kaya katika mlembavi mjoni kalisharavi akamjoka miti mle haku Mwenyezi Mungu hajalia alifanya msafara alikawasili hunu Marseille usiku wa jana wa masihu alhamdulillah rabbil alamin. Alafu tifanya video ikao ya video hiyo tijojua ni zime harumwa zerezo sosio akamide nafanya mide na ipartage sha njaizima na mitsi wono komanteri zinji na réseaux sociaux zinji zirenge video i partage masha Allah haukaya plus ngazangaliwa haku plus ngwa hunrao wana intere babi yo humkinishia yo deki haizo mjokaya nja kazifanya haujinga shatsi zifanya no yakli hangu ikahozeloni wala keja safiri shati kamakini tijojua ikikani partage shati partage video nga wandu wajojuzisa yabonga wandu ikayao nga wajo soma zinji lelo izo ikao kwa jakauzijua yode heli wala nsina uzia mrutoka yonsi pia wala nsina ufanya gabo wala pizao ya utsima zoea yode heli hena mrungu ono heli ya lelwa hele malezi ya liyo ekawa hunduka ya hele jawabu dumru la pizza ahlan wa sahla ekawa hunduka adumru fanya recherche yaangalie ahlan wa sahla haizo zonsi pia haka ezajiri hindi doka ya Borilo Madina til Munawara alafu tika ufanya visit tsende mahala surtout mahala ni ahezengamia kwa mahala huinji kutsi hundu hata wakamirondo magari wakaenda mbio ngabo wasawa kautaha leziwa ngabo wakahanza wanwe lekojo lahe ingamia hasibabu hindri hasibabu problemu zambade walonizo sha endrongo ketsi yao endrongo dohuzi sakaya masha Allah ngamina mwanamsho hangu shatimdi wazale zina ni mwanamsho hatu wa Kiislamu wahashangaya hata hanibeshea message vocal ili hundre maelezo zaidi ukaibala je ibala kojolo tsina jisi hakajokirka hate mwana mamuradi ngolo wange banungura ngalio murad chance jokiri ya jeleze koma sasfe ngabo wandu wambukaya wandu wanungwari danganyao wala ngotsombaja wala ngwambo jao yani iyo de kibinadamu iyo hene mrungu jojua ya jeleze kaibala kojo kitsina jisi haizonga mwanzo ni jibu bana kojolo najis haini kojolo najis mratijo jahaji shangaza ukaya ebala kojolo ngamia la loti najisi kaini kojolo najis ede aswili kojolo najis sha ngabo bahanu ikawu para istithnath iyo hone sahinde iyo exceptionnel yani kayao ngalikau tohara ha exceptionnel hindrido wakati mwanadamu yaliyo mwade
ngabo mbade kayao ngazibonao hasibabu dele kojo langamia. Mwenyezi Mungu ya riumba kajatsori umba jao shahari umbu na akli haina mru ya fikiri. Mwenyezi Mungu haumbu ngamia na tena haivumbu harumwe Qur'an. Kamese sura nyuido isoma Mwenyezi Mungu habaka afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Akamsuona yeheli na umba ngamia. Hakika umumbishiho wa ngamia hotukansi jao umwangalie. Yani ngoono, yani teknoloji ya haju yomonsi. Ezabilishi la deshe nyama ikayao shikula ziba. Ziba ni ziba zila zamiri zila. Shenyama shila shohula. Ezabilishi la deshe nyama ikayao show resiste juwa haku. Shila deshe nyama ikayao show resiste nora. Shila deshe nyama ikayao enabi wahatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama haka upashia. Yani ngabo mavuna menji hundri hao haruma upande wangamia. Upande wa helekojo yananzoni mwa sureni. Yani mrati jokana hata taradudi kojo lo najisi. Kojo le najisi shangaboka exceptionnel. Hama dohunwa kojo yani la langamia hautsaha unono. Ndona ishienro hautsaha unono. Na yabo ketutsaha ikedaima. Ketutsaha ikedaima. Wafanyi tabuhithi, wafanyi research ya honesa ya ukaya kojo langamia surtulu hanzo wonesa mbade za kanseri wandualuna kanseri harumwe mabele hawaluna yani wafanyi tabuhithi wafanyi research ya baadhi ya maulamau wonesa ukaya yani ibon ngabo wandu warumia yani wahundra unono bon haina mrunge na faraha ya hai wala katutaha ya benue o wade ya lonuo mrukana ujua jambeka vala jao laalla humrurumia ije mnike shifa uje umnike unono. Yondongu ya mwandoni mrati jokana taradudi vala kojo lo tsinajisi akojo lo najisi shaila ka exceptionnel. Jeheli bokong harumwe hadithi kaya o ngambeshelo marhaba haku inusheni dingo poro komor actualite. Hakaya wamba iza hao, c'est normal, yode heli nana tsena ombeshelo marhaba mana hindi paske wafanya research. Amjuo kaya kwa jatsoro ndajizi jasha wafanya research. Wahundu kakweli ngabo hadithi ya mtume, yonesao, ya ukaya, ngabo waandu, wakawawade, alafu wajila hula Madina, mtume hawako za ledalaho mbaka na mwende, mwahanwe, yani ledziwa la hengamia mnonele kojo la hengamia. Wandu wala wazifanya wahundu unono. Wahundu na mtume sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa. Mtume kadorungu wandongo za upotefu. In huwa illa wahyu yuha. Shahini nrongo yazi rongo wao na yangu nikiwa wahi. Bai kwa yeye mtume kajafanya ledala ulu. Haruhusu wandu wao walifanya. Alhamdulillahi wahundu nono. Na mijokiri kaharmuandu wanangalio bana. Hawandu wajukauja wanangalie banda bana. Ngabo wandu ikayao ijumkinishiha kangabo wandu walino wahundra unono. Ijumkinishiha jiheli ngabo wandu wansizinji ikao walirumia yani liwafai harmo unono. Kamdo nza muangalie wangabo ndongozi njiba ni madhhabi ya Imam Shafi'i wamba kama marumbo yo haramu mrukali marumbo marumbo ya mbe hosoni mwao eyotsi demba hindu wa komori waise kwao si marumbo mbe de zambani zila yani na tena uzise kwa nana eka hufanya shughuli kujapihe zambani yabu ya jali wahamla kaya shughuli ya hoke jakiri hizo na ngazi mkinishi hao haizo wandu wati shangai haku yo normali paske eka kwa jazoea ndongo hamanda zila usuku wandu waziona se normali wandu wa dabanyihe wandu neka udanza wangalie ban wandu ikawa wafanya ze komanteri hauze ze hindini izo haki za hao wafanye ze komanteri wa juwe wa shika udanza wangalie mimi raha njao na fundi toka yonsi pia njao na fundi toka yonsi pia ya soma edini ya Kiislamu ya juwao ya subuti ya heyabanu ya mbaukaya yani hohunwa kojo yani langamia yani ukaya yo interdit
ukamrati zifanye kabati fundi banu ya hima ya badika hatataya shanjao na mru fundi wandu watoze komanteri banu wandu kwa jazo ya hau kwa jasoma izo wabira wa realizeo. Par contre comme actualité haeleza haonesa hao wakati wa hale ya l'époque la fiengo mbokaya avant Helena kanja ile wanai ukahumru utiliser par exemple il faut consulter le parce que ngo aleza ukaya vanu hoenda wandu waonema docteur yo muhimu izo kweli onrunda yaone doctori yo muhimu ja wangabi wakahunu wenda wana madoktori hata watsuhunda unono watsuhunda mre watola fatiha bas yani wahundu ula unono wahayo haizo hena mru yanzo ya juwe ustanrabungo wenji mratso radadziban mrungu jojonjia harma sur Google ya reme yangalie eko jolangamia loje wale eko jolangamia wanumi mruna shiendo njamba ukaya lo halal njamba ukako jolangamia ukaya lo tsinajisi nono haini kojo lo najisi shatsamba kaila ka exceptionnel kama mwanadamu ye ujua harumia wakati ikayao ngujihisi ukaya ngena wade fulani wade wamblo kaya ijumkini shi haika harumia ledala wala yani limfai yo monsi ekado ya beli banu ekardo nzarangalie ngabo wanadamu wenji ikaonga sihunu rizungulonda sinao sha kwa tsura mbia zemba de walonizo na bonga wanadamu watilwa valvu za purunku na singar juoka purunku lo haramu na mjuka ya purunku lo haramu haku rahana kujula langamia wanadamu wa watilwa ze valvu hizo wazungulonizo ngabo hata ze mrajomba hindi ngabo Doliprane tazila hama plastic zukana na hindini wa ruju ze teti za hazo wala yalamala la wakao yafanyi wa hajela tende porko we wana hindini wala wanadamu warumi yao haini ndongo ikayao za ukaya uhunre unono usilamu ko jaharaza bahata ionesa ukaya madhhabi ya Imam Shafi'i ngwambuka ya hata mwanadamu ekahende hata mahala hajihunduka katsina mbahindu ya hula yani na ngujo hufa mbona shiendo ngujo hufa katsona hata solution ituka elo yabo par exemple pinda la mwanadamu yani pinda la mwanadamu hambilwa ya puwe ya leno yavuke yani pinda la mwanadamu nuharuhusiwa mlaka ya puwe ya leno yavuke sidoka kensi apihe hakekangu konsi upihe habu kutsinanza ngolewa ndongozi njika yao zoujua zikaharamusha zikahalal baadhi ya wakati sidoka ya haini wakati la iyo ya bili ya rarudo kaya ketsutsaha ukaya lelo mrende ya renge kojo yanwe bahari ngwanzo yanwe bahi la sidina mnayo no yabungu jukaya ngorumio najisi ngetsahao unwe haukaya ngawe mwade wade kayao yani ina mrungu kana kusujambe wade yalo nuo mfano shamwanzo ni mhakikishen ya ukaya kavati madhara ekaya mwanadamu harumia le kojo langamia na botsena ngujojo nwaneledziwa yano le kojo yardi yano neledziwa wala wakati na hanwa nsona neledziwa wala helimu ishi yanashemeza wala hata njarabiha shade nyongo ya heyo bahanu bala sujuo wandu wala sibiri eheli ya hao she nyongo ya heyo bahanu bala ye nyongo nelevushe la demana bukwata mbesengetu wala tsikana jini lijokali roha alafu salat kaube zandena tsahoba hanu waheledziwa nwe alhamdulillahi rabbil alamin parce que mimi tskauji sante harmoye mbaya hangu rangu hale tskaududi sante mziro halisi surumia malalao tskaududi sante mziro yani mbaya hangu tskau sante hama ngevuziao bai kwa njala mbahindu shatskaudi santi katika luru yani tikaluru wakati narumia na ndazangu hodahoni
bahi toka hamaba la mrojo mbahende hata njaka ufanya mempa 2 minutes jumotsunda mshanani alhamdulillah rabbil alamin tjisante kanga mi ngami leger ila udiro na kanu otsaula wala normalement ibidinge tikana muda mwinji tukati continue 3 fois hata mru ya ribalia harambia hadisi yokawa ka mwana nyasi cha nsujua mkomora murliza mbesipa muradi mru ya kahaja hende hula hakamwade il paraît que hakana cancer cha nsujua kana cancer ya hende kabati l'hôpital ya tsuhenda hao haishia yokai ekamru hano lekojolla yani mruhunda unono almuradi haja hende mahala shatsinda hula msuchanda ubisha hende mahala hende ha continue hado hunwa muradi ha continue hado hunwa muradi ha reje wonsiju hao harma 2 ans ya kamili ha paro mahala ni hula hawambia kalhamdulillah hatema doktori wende kwa jaona hata wade ngabo mbade kaunga zitrete hao hasibabu delekojo la ngamia ngabo hadithi yo mitside natunga ikaongyo haruma Bukhari sahih al-Bukhari wa Muslim ya hadithi hiyo ngeone sao ya ukaya lekojo la ngamia yani loka mrujo ulirumia loka exceptionnel au taharifu mwanadamu yojorumia ekaya nge mwade tazila wala yabo ndango ikawo nsuka hanzani mweshelezi zeni mri atichoshangaya umuhimu narifanye ze recherche hama komor actualité hafanya recherche ya ha Parisa helia Parisa hajeleza helia eleza yode kibinadamu mwanadamu yatito unandrongo hatsobeza fijo malapizo na hindini shaifo yafanye yani recherche wala ngabo wandu wanlapizao mais je n'ai rien à foutre zo tside ndongo zjoka uni ndalajiz kama mwanadamu halapiza mi mwanadamu juanadamu nsikairi rahana inabi wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama no halapiziwa harendwa tsihindu hafahindu ngotsonzi haini mwanadamu ngene makosa haini mwanadamu ngene madhambi hahe iso humkinishiha ngabo ijokiri maudu ufanye mbihunu hata honda hula utilwa mbebo ni baleza jirihindi do wandu wakajuma tsuhula pizza bure no wandu wakajuma hurenda nayi bure watsinaka hata huwarende ndrongo shabahi wivu wakamilio kibinadamu wanadamu kiri wakena mnayo mbakana wivu na mwananya wakana hindeni shaya jokanjema dekaya ridofanya ze recherche rangalia bayode joka maslaha hakabanu shahula ngabo shahula shahemba yani duka ulemba hindu kure ngabo shahula shay aql yani duka mwanadamu ya dotwalia ya do reaction kabanu Facebook ndo tsujabanu rihimebanu ridola pizana haurudutula nazenguo haula hambajao haula ngwanzo ya unehena vizinji mria tungenrabo yambe shadokaya mria fanye ze recherche haizonga mbesholo marhaba ngabo mwanamshu hatu ikaya franchement hakaulugaban shitsimli wazale ledzina masha Allah nano wasaya ikayao wakauhima we nesa heli wo wafikirio kabati hata taamu nana wahima ikauzi washangaza wandiso lapiza no hamba wanu dawabi wanu walelo wanu badi kweli mafundi bojo na tijindini we yo humkinisha yode kibinadamu yani lazima wake kritiki wake tijindini c'est bien comme ça hakaya ya miloka al-insanu yata'allamu bi akhta'i mwanadamu yedo soma heze errorizahe petit à petit ndodo henda yesoma haizo ngambeshelo marhaba hasatan ze media surtout tena komor actualité msojo dereje komor actualité ngamwabeshelo marhaba parce que wafanya ze etabhithi wafanya waeleza hemaelezo ya hao bangutika ujaneleze hemaelezo ya hangu voilà ngamono hama
ngamono hama fundi wangu Ali Rajab ikaungu jihondo la rinyo ngwelezo bano ya mafundi tano Maliki wa Sufyani Thauri wa Zafar Ahmad ngwelezo kale kojola hayo ne maji hao ngwelezo ka yotohara yani paske hizo ndo ngekao wazifanya tabuhithi wazitwalia waziona ibake mwanadamu waye ya katsuhanza yarumie icho mkinishi abanunga mwangali yao mimi upande hangu nyama yo halal mihula shekangi ontondone ne mikali ekantsuyo na majindu ya ntondo yala rohangu yokai jibiwa wala ngabo mfizi nji mtume hamba kahini mbahindulo barini yo halal wala ngabo nduko kwa jajola dauphin wala roho ya hawiyo ketwa ngabo nduko uko benze mhunga wala no halal sha roho ya hao yokai jibiwa kwa tsuhanza wala ngabo ya saya na jonza ni mwambieni yombe semjo shangaya ngabo mne nyama tsoi ya dingo para dab shide sharab nsujwe shizungu mrajomba hindini shemne nyama uo yemhuwa ngozi wako mne nyama uo zihamla kade ezi nyama za mshangama ikao hatangizo komora ezi nyama zila ila yu halali eshelenyi wandu mlokomori kanga mwanzo mzitinze ziparasi hiyo mzitinze mzihosendro mzitowe marumbo mlekeze mfanye wana brosheti mdohula ila yu halal dabu yu halal mdungu jojua yale hakaya ija ngabo sahaba ya ibalia honda hoselmo mtume kajala yode roho ya hahe kajajibiwa kajala yeye mtume shaka jawazia kamsile ibaki roho ya mwanadamu hakaba ni asuli heza ndongo pia zotoka mubah harma hadithi ya saya mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya mtume yamba innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun iza halali zibenuha iza haramu zibenuha wa bainahuma yani entre ya halali na haramu ngabo kawa ndongo una dutu ya hazo eske inu halal eske inu haram shamtume hamba kekanga una dutu ya wotso iransi udunge yo utsona dutu wala haizo ngabo wandu kao mese baba nukweli baba mtoto ransi noeli ukeharuma amani haizo ngani mbesheloni marahaba menji haku nywanduka yao ngamfanyao ze tabuhithi nywanduka yao ngamtsa surtout wanashwa hatu yao wa interesse haku wakaurebesha message ngabo washangaya ngabo waranajize wala tijojua nizime ya video ila tijojua nizime wakati mimi nanzao shatiransi ili wandu wenji waone ili wandu wenji warambue voilà haizo marhaba menji komor actualité nano wasaya Ali Rajabu ngwambo kadabu eshi zungu yopora lezar voilà siji lezar ntujue shizungu wala haizo msikane shamwambio ka hakika tani wakati na kahunwa na bala minja kamiche shanja kahanza nitie wandu njaka wamiche shabu wakahata wana nashwa hatu wakabu ngabo hano ngabo watsuhunwa wala sha embanongo nganzombra kane roho nsindivu mutibahi nduke kange mwade shatido kahari mratsorenga jau yanwe la dutuka mimi pour l'instant ngamjihisi bien alhamdulillahi rabbil alamin kweli Mwenyezi Mungu kajamba ndabo afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat ikamtsona heli na ubangamia gamia mengo ni mwezi nyama ikauzo resiste na jua ndondondo na ngarjua faida ya jua ujautia vitamin de mwanadamu kakatsure mwani jua yabongena bahatimbi ya usungarani wade na ndongozi njiza hunri hao haruma ngamia shatimwambia ni ndoka ya exceptionnel yo sawa
na ukalelo mwanadamu ikayao katina makirtas haja haramwentin hende hahundu hazi ya purunku haumvinyo katina shuwa itondaila yabu yo exceptionnel haruhusiwa ya ifanye no silamu no ili yaenshi o hayati wa hai yatijofanya ndongo zinraji sho wakati ya juenda atahundu kirtasi ya wakati yo keti exceptionnel ya wakati yonge na shuwa kana ujua ya kontinye harumwe hazila haizo yode heli wanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala riumba harinikanuzia zinji kahaba ya mwango yetsobua na mwango obira hata sisiri wa hauze nyumba wotsoka ye porto nku wariwa kamna porto wasa wa utalia mfano wa hadithi haizo si normali wanru wa shangaye na redofanya ze ritike hama mpunda hapka ya mpunda surtout za Egypti wakati harmwe matso wokazi obazi zomba hindu jao ili hindi zitijodo shangaziwa ne magari yani obahanu ya faliki hosoni hula ya dohenda ile dito ikadonza kauhejao jokira shangazwa ni gari ritike hamaze cheval sha mwanadamu na kejao yani yasome yajue hamjoka ngabo wandu wenji wa shangaya ngabo makuze wa hangu miongoni mwa mwanama Zaki Sofwani ngolelewa voilà ngabo wa shangaya ngolewa ngamono Jack Menjaki nguzi sobahe banu Jack Menjaki nguso karela mbuzi balo ngalisho banu hate mashinua kaudonza wangalie nema Indien ngabo warumia hata la mwanadamu ngabo warumia hata la mwanadamu wan hata ijukiru kangabo malala umenji hunu yani ikaya onga rumilwa haruma zungo za mwanadamu ikauzirengo haruma zungo za mwanadamu shakar tujua mfano wa hadithi sho muhimu na kaanza nieleze kaanza nimueleze nikaya izo nafanya usiku wa juzi ila ti njazifanya hakaya ujinga shatika conscient izo mimi naka ufanya sha insha Allah Mwenyezi Mungu jalia msike wa wade sha mke wa nono insha Allah na ne ujuhundi hakaya gemwade Mwenyezi Mungu yaje ya mbe wa unono insha Allah ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu yamtukuzeni heni bahanu mjokaya Mwenyezi Mungu yamnikeni umri mle yamnikeni na bahati nyingi hakaya yido hele usilamu hatu wareleza kaya wanrado mbele na dua kamwangaliao kama Mwenyezi Mungu ni hansi hayati ti wasili harumai al-Kaaba japaro jombele ya wamiche shami hombelea rami rezefami nano wandrika yao watsunruma nano wandruma unsipia heni ulu haruma taabu Mwenyezi Mungu mtowe ze taabu yalonizo yode heli hakaini wakati wombele ya uwa nyuhonjema nane malaika ngotingo hambia ukaya nawebaho haizo yode namna ya bidirikaye ridombele na dua njema rido shele zizana rido tukuzana rido kama nadamu hauno mwana nyakangwendo na hii pourquoi pas hujojua unanzishia en privé unambekabu mwana ebala shaila kaya olandi so la pizza how yarnedize ti ono commentaire zinji wanrua la pizza o la tijindini wala wanu wasomea ndaho mimi ngam amini kaya mitimrulo na ma diplome shemba vititi ni juao ngamwi amini mbavi titi ni juao ngamwi amini wanu diplome ya la makirtas shaketsone saukaya vala wewe ujua zendongo pia diplome ya la makirtasi wanikiwa na nambilwa ze hadithi zilo hunu zonsi pia ze hadithi za mtume za haja na sahaba yakauhafanya hifdhi zinji kabatija Aba Huraira ngoleo Aba Huraira wemru yakakaribu na mtume ya hifadhi hadithi zinji diploma yalo ni katsina hata diploma katsina Mwenyezi Mungu hatsumnika bahati yode heli shatsido kamra kane mjarada wa makirtasi ulembezi wa haruma humalahoni zokweli Mwenyezi Mungu hatukuza mrulo na ilmu
hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, yasomani atusoma wote sawa. Haizo nari dotukuzana re Abdul Bar Papa Abdallah ambesi abongo jodo dunga ye video apre karisa rikupe ba ambesi abongo do shinda uyelewe. Voilà, ngabutsoi ya Kazaban yaonesa ukaya wakati yakangwa yelao hobarini alafu hari wakaya mbahindi kopara tsinzi hizi lolurunga alafu le runga mbesivala kola tanga mwesheleyo le runga basi le dala ulikobonesa mrunyaliwa na isodeze kweli le dala ulikobonesa ye tsingi zindinisho yani dokaya mrunda hanya lemwa nanya imtoa wala noili ya hundre unono. Marhaba menji, masha Allah. Masha Allah, runao fundi fundi alirajabu masha Allah hatia ze faida zila wanao hosoni mwale kojo langamia سناها زنزها بالواضح هاوينجين رنونو ولا مضادة ولا وذلك من خلال تثبيت الفيروس المسبب لإصابة بالتهاب الكبد الفيروس من نوع عيادة طب الأسنان مضادة لفطريات. وجدت دراسة علمية أن استخدام بوض الإبل من شأنه أن يفيد البشر، حيث لاحظ بالباحثون في هذه الدراسة التي تمت على خلال خلايا الإنسان. ما شاء الله. مرحبا من المساهمة في علاج التهاب الكبد. شرت بعض الدراسات العلمية المختلفة بأن حليب الإبل يساعد في علاج الإصابات بالتهاب الكبد. ما شاء الله. إما نياسي Ali Rajab kiangu jihundu hunu larinyo ngoelezo banu ze faida pia zihundi hao hosonimwa yani yengamia Chinda Musa ngwambukaya lesinzi hizi ngwambukase antidote de sinzi hizi ngombo kojolo antidote de sinzi hizi. Masha Allah. Mjasa rohori wane komantari ya hao. Masha Allah. Bon, karna humrengani wakati wahanyonsi pia hakaya maudu hazi insha Allah ngarju kumasi hazi usko maudu biidhnillahi ta'ala ya baba hakarna udoka vanu haku sha karna humransini ngarju kaba mujanani insha Allah. Mwenyezi Mungu ndo jalia uandika yao hawanika ya bahati wajuka henda harumwe heji unumaha. Mwenyezi Mungu jalia heji ya hao ike makbul. Mwenyezi Mungu jalia heji ya hao ikubaliwa. Mwenyezi Mungu ajalie uende wardi warejei biidhnillahi ta'ala. Uwalowa wade Mwenyezi Mungu ajawabe unono. Uwalowa nono Mwenyezi Mungu ajalie wasizingarwa nimbade
insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie wazazi hatu nana wababa hatu nano wanashi watu nane mabani hatu nano wanasho hatu ikawa hunduza nshida za ukawende wafanye haji. Mwenyezi Mungu ajalie wende wardi warejei amani watu jaliwa. Mwenyezi Mungu ajalie waje wende mahaijao biidhnillahi ta'ala ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajazakumullahu khairal jazaa.